Drage slušateljice, poštovani slušatelji, svi ste pozvani na mega spektakl Radija 105. 25 godina s vama uz 25 glazbenih zvijezda. Najveći glazbeni spektakl u regiji. Dvorana Goca Čakovec, 29.12. u 19 sati. Uživo će vas zabavljati Marina Tomašević, Hej Antonio moj, ti si lagao sve, za tebe sam bila samo broj. Jasmin Stavros, Duško Lokin, Vidite prijatelji, vino neka teče, u subotu se ženim, momačka je večer. Nano Prša, Zdravko Škender, Kolje napadam i kažem ti bez srama, da si žena predivna. Mladen Grdović, Crveni Ferrari juri kroz noć, ne čekaj me ženo, neću doma doć. Dani Dandosa, Franc Gorza, najpopularnija slovenska pjevačica Tanja Žagar, Tiho, tiho, čas beži, liter solze briše mi, ja sam tu, a tebe ni. Leo, Na krevetu druža da te spustim, da zabranjeno probam zadnji puta. Tarapana Band, Ivana, Lana i Martina, ko rodit će mi sina, to priča cijeli grad. Nina Doneli, učiteljice, Luda kuća, svima nam je luda kuća danas. a tu je i Međimurska karavana, Mirko Švenda Žigar, Lepo je na svetu živeti, dok ne moraš sreću iskati. Ivica Jurgec, Josip Sajnković Mitrica, Ivica Dobronić, Gusti Draksar, Željko Kermek Kerma, Tonka, Ivan Mezga i mnogi drugi uz pratnju jadranskih maestrala. Hercegovko sa Neretve, ljepotice moja mala. A pravu atmosferu zapalit će svojim dolaskom kralj hrvatske dijaspore, Mate Bulić. Ja još uvijek za kavane i za žene, dok grane nišu jablani, ko da nam ljubav zabrani. Gori gora, gori borovina. 25 izvođača u dvorani Goca Čakovec, 29.12. u 19 sati. Povodom 25 godina djelovanja Radija 105. Mega spektakl vašeg radija. Gori borovina.